Kami, equipa también, técnica vocacional Clara Salele, a todos ustedes bienvenidos a su excelencia, señor presidente República Democrática de Timor-Leste. Kaya na yung kanal ito play. May kanal digital ka. Ako matutaro pa yung
toyoni. Wele sibe telie de leon. Dele tama teninon. Wele ukon togo dele badu sogo. Dele sen sogo dele sogo we amana gagale we amana agioni. Wele hoile le ta kamansi we la we musa we la la we bana de onu we bana ini no we pata la ke musa pasi Wele tama de leo saesi bano tie bano kese ne ono sagela gilosa gege we mete otro de la su aye de la uma atusi meteroron con bare we le paga guay le wasi we de leon no de le ba teléfono ni no dele invesino Chulana tangasi laina desi pitina mano sakari no si we amala amala kesi we sen sogo milo we sogo no we mana neono mana agilo we sena hunde wala muke amana esengene emena hawagene we bigere ni golosi when I gana toli yola tonsi wano hedike wano hoeze we mali esen sogo soke oh para interpelação em sessão para aparecer. Karena baiknya Excelência Presidente da República do México, chefe do suco BCU. Por favor, chefe do suco BCU. Firmai baik kena ministro. Kita ni bahasa Leman. Kita ni bahasa Leman makasih. Firmai baik asesor principal presidente RTL Abo General Lereanan Timur. Setara Rosi chefe do aldea Nikir. Chefe aldea Nikir, por favor, la lista. Kita ni bahasa Leman. Ministro Agricultor Seitara Jose Tania Administrador Pusat Administrativo Silamar. Itania Basaliman. Tuirmai
Ministro Comercio Industrial, Presi CFLDA Faheluli. Itanya Basaliman. Turmai itanya taratais ba Secretário de Estado Arte e Cultura Nian Bahia Mana Rosália Cardoso. Apoio do Sul PBCU. Itanya Basaliman. Lamatan na kampanya o itanya Basaliman. Turmai Bahia Secretário de Estado de Desenvolvimento Local se representa os vulneráveis, Senhora Julieta Muniz. Itanya Basaliman na Kaslitan. Ita saya acompanha itanya Sua Excelência, Nai Presidente RDTN Holy Kurai. Kurai.
Kita ni pasal lima dari kata. Kita ni pasal lima bekas kita. Hari kadera tu. Hari kadera sini tu. Kadera ni bos.